Beso re hoa madume ho lona bohle re lebo ha ile mona le santse le dutse le rona kwano kana leng ya mantla ke Thato Hlanyane mme ka jeno ke la mosebetsi mmoho le rona e leng Mphotini ditlhagolo tsa ka jeno di eme jwana. The G20 South Africa Summit Leaders Declaration is more than words. It is a commitment to concrete actions that will improve the lives of people in every part of the world. Nakong eo Mopresidente Cyril Ramaphosa kwalang seboka sa G20 sa 2025 o boletse ha ditumellano tsa sona di le molemong wa baahi lefatshe ka bophara. Athe dipapading teng Stellenbosch FC e bapetse papadi ya group stages le AS Otoho ho CAF Confederation tsatsing lena. Seboka sa matsatsi a mabedi sa G20 tlasa boetapele ba Mopresidente Cyril Ramaphosa se phethetswe ka jeno moo a boletseng ha maikemisetso a ntlafatso ya Afrika ebile a mantlha ditherisano tsa seboka seo. O boletse ha ditumellano tsa sona e sa tlo ba puo fela ya molomo empa di tla tlisa diphetoho ho baahi. Recognizing our interconnectedness as a global community of nations, we have called for an end to conflicts and wars around the globe and for a just and comprehensive and lasting peace. This summit has taken place at a crucial time as calls around the world grow louder for progress on the imperatives of our time to end poverty in all its forms and ramifications, to reduce inequality within and amongst countries, and to take urgent action to combat climate change. The G20 has pledged to extend support to low and middle income countries as they confront debt vulnerabilities. Together, we must create a virtuous cycle of reduced debt, higher public investment, and more rapid and inclusive economic growth. When we began our presidency, we pledged to mobilize the G20 to strengthen disaster resilience and response. Climate-induced natural disasters spare no country. Disasters know no borders. Climate change touches every nation, but it impacts on everyone unevenly. That is why we have together pledged to increase the quality and the quantity of climate finance to developing economies. At the heart of our presidency lies a conviction that the G20 must act boldly and act together to create an environment of inclusive growth, an environment of reduced inequality, an environment which will support sustainable development. South Africa has used this presidency to place the priorities of Africa and the Global South firmly at the heart of the G20 agenda. The G20 South Africa Summit Leaders Declaration is more than words. It is a commitment to concrete actions that will improve the lives of people in every part of the world. Our agreement on a declaration during this summit demonstrates the value of the G20 as a forum that can facilitate joint action on issues of shared concern. Shared concern not only for the leaders, but shared concern for the peoples of the world. I now say that this gavel of this G20 summit
formally closes this summit and now moves on to the next president of the G20, which is the United States, where we shall see each other again next year. The summit is therefore closed. ha itaba di sala mothathing ona re fetela ho mosebetsi mmoho le rona leng Tshepo Thobane ya beileng diketsahalo tsa Nasrec leihlo. Tshepo ke tseo. Seboka sa G20 se neng se tshwaretswe mona Afrika Borwa se fihlile pheletsong letsatsing lena la kajeno, mme le nna ke na le moqolotsi wa ditaba ya ka sehlohong ditabeng tsena tsa matjhaba e leng Mme Sophie Mokoena. Mme Sophie, re lebola holo nako ya hao. Ha re qale ka ho sheba tshehetso e leng hore Afrika Borwa e fumane sebokeng sena, o kgotsofetse ka yona? Se nka se buang ke hore ke a kgola mo presidente wa naha le ba mo potapotileng, batho ba neng ba ameha ho hlophiseng ha seboka sena ba tlameile be ba kgotsofetse hoba nnete ke hore ke mona seboka se phethetswe, empa ntlha ya bohlokwa ka ho fetisisa kore tokomane ya boitlamo hangata e tjhaelwa monwana ka letsatsi la ho qetela hoba dipuisano di tswela pele ho santsane ho na le kgwao mola le mane. Kgetlong lena tokomane ya boitlamo e re bitsang ka hore ke declaration ba dumellane ka yona tsatsing la maobane, ya ba jwale ditaba di a fela kore e ne ka wa tseba Ramaphosa hore ha bua hore re se re dumellane mang kapa mang ya neng a batla ho sebedisa ho se bone ka leihlo le le leng ho ntshetsa pele taba kapa ntho re bitsang ka hore ke narrative, ya ba batho ba fellwa ke di-headlines, ba tlameha ho batla story sa nnete hore na tokomane e reng. Mme ke nana hore o tlameile a kgotsofetse, o mo utlwile le ha bua, wa bona le ka mokgo itseng ha qeta ba mphato wa hae ba mo phallela ka teng. Haholo dinaha tsena tseo Afrika Borwa di tshepileng, Brazil, India, ibile o la ba le kopano le bona le tse ding le tsona tsena tsa botjhabela tse matla tse kgolo bo United Kingdom, bo England le bo France, mafura le ba bang, o bone hore ho bile le ho mo phallela ha qeta o bua hore wa mphato o sebeditse. Mme Sophie, ebe taba ena e bakileng dipuo di hana ho fela ya ho sebeteng ha America, tje ka ha re tseba hore ka mora seboka sena re fetela kapa se fetela naheng ya America. Ebe ke eng se leng hore re tlameha ho senka ho ithuta ka ho sebeteng ha America sebokeng sena se seholo sa G20? Ha se kgetlo la pele America e hula dibukeng, ke batla etsa fela mohlala seboka se shebaneng le ditaba tse amanang le climate se tshwereng Brazil ha ba ya moo, empa hape ka hara na Afrika Borwa re a tseba hore ka 2003 ha ho ne ho tshwere seboka sa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng Durban moo ho neng ho buiswana ka taba ya kgethollo, America le Israel di le tsa fana ka bothata, empa seboka se le sa tswela pele mme tokomane ya boitlamo ya bateng ho dula ho le jwalo ho ya ka hore ho etsalang. Ha se kgetlo la pele America e etsa sena, e kile ya etsa sena ka tlasa Barack Obama ha ne ba le sebokeng sa G20 St Petersburg dilemong tse kgalenyana tse fetileng, hobane America ne batla hore G20 e tjhaelle monwana hore ba hlasele Syria. Yaba batho kapa baemedi kapa dinaha tsena tsa G20 di ra etabena ha e tshohlwe mo, e tshohlwa ho Security Council, tsamaya moo o yo beha taba tsa hao moo. Ning ha Donald Trump ba mo president wa naha ya America ba ne ba le naheng ela ya Germany ile G20 le hona mo o la na etsa mehlolo a ngala a ba etsa a bitsa baqulutsi ba ditaba ho leka ho tlosa mahlo ho seboka. Jwale e tlwaelehile taba ena ho tla ba bima.
Re di phathala ka tsa dipapadi re bana jwalo ha Stellenbosch FC e hlotse sehlopha sa AS Otoho ka ntlha ho lehe dipapading tsa group stages ho group C tlhodisanong ya mohope wa CAF papading e ne e bapala stadium sa Grafen Stellenbosch kajeno. Beso ya kajeno tema re kgathile o fihlela hakana salang hantle.